Philomena ri naugite we ngenye orareheirwo ikare guku thiguku ri magirwo ni aciari niki kimorania na ciana ni mamutungitie hathara wa Philomena ri tuzuzu twake ri ni turagiukite ni wa haria hetagwo riri tosheka niku ni kabati kabati no no ingira kabati ka jobu uthiete urathie kagundu-ini ri acaka i hau mbere yes ku ni kundu gukuiriria Nairobi ku ti kuraihu ona ku ri andu thi upward Mumbai yes na no kundu gukiarahukite thutha uyu ni kwa thutha ni kwarahuku wega ona andu hau ni hararengwo broti wana igwa gicagi-ini kianjia kurengwo broti ukamenya urbanization yes tondu gwe kundu gutarengwo 50-100 maragi uhoro wa eka yes riu wa Philomena ri agikarite oro uguo cuguri ciake mugunda ciana itikirio kuu matinda na thimu yake ona macucu ni marakomplain muno maruga ati ciana cia thiko ici ri ciarangithia maguru guku thimu ndikoragwo yakwa ni moe mekiria gandu guku thimu ndigaga mwaki na mathake game and they have that complaint mathaka nayo mwaki-ini nginya ninde matunyake mena ni hiuhire yes riu wa Philomena ri akiuma ri aracemania na ga pick up yes gakuite baithikiri ici igiri eci gibokorwo yes cia muthemba wa mountain bike yes arakirwo habari mama ni mucuri yenye ndio nani sasa sisi tumekuja kuleta delivery au delivery ya kudeliver nini kuna tumepewa address ya hapa tumekuja na pin sasa hizo vitu zimeitishwa kutoka wapi kutoka hapa si wewe ndio unaitwa Resho Mokami jina yangu mnanjuaje kama wewe ndio Resho Mokami hizi bidhaa ni wewe umeorder na ukalipia ai mimi ngaitisha maithikiri mimi maithikiri mimi ni mtu ya kuendesha maithikiri mukiniangalia sasa mam sisi tumetumwa na kampuni ndio hii notification ya confirmation ya malipo na umelipia sijui kwa nini unakasirika bidhaa ndio hii ngalipia maithikiri mimi hebu ngoja kidogo wajani taje tena wasega ena kiria ena meisi ukai nikikuri no moka makio hagasuka sababu ya mugambo umefanya nini nikikuri wa Philomena tathikiria ndu ya wega to nie ndiri amagomana yondo icio maranjira ri yondo icio mare ni mocoka guka kuia mundu makahata mundu mbeca ki thimu-ini na ni muyu uria wa virithia rekirwo haha undu ucio andu uramu maraikara u akahuka tamorie wega ta mundu muyu na mnauliza huyu mama nini hatuna shida sisi mam sisi tumeleta delivery yeye ndiye ameorder hizi baiskeli duka yetu tuko na go down Kamakis lakini duka yetu iko Westland wa tumepata order na sababu tuna deliver mumeambiwa ni nani ajoni ndio igwado atamare marathi uria magirire ona ndiramanyita wega huku mumenjuanje huku utaseka okay mumeelezea ni nani unajua sebendi vizuri kabla sasa tuite wanaume na tukiita wanaume huku hamtatoka mkiwa mnaseka mtasema wai Oga sisi hata muite polisi ama nani sisi tunafanya kazi ile tumetumwa okay tueleze mumeelezea huku ndio mulete baiskeli sina kuja sifanye kazi gani ati mam we ule mama anaonekana ni kama naelewa hii maneno wa John thie mauga ni uraigwa ithungu ni aikarite Nairobi miaka ena wa John ni ora vile the myth arauga he
wa Philomena yo nä mä ithikirio kwa å ingä rie nyå mba yao gätware maithikiri kå niä aca nä mä ithikirio kuoya ndware kå we nä we mä gå rä te ngagå ra naå å gå rä te na thimå yaku niä wega ta wega thimå yaå yaku aca tarehe nyone hau thimå yaku ä ha wa Philomena ä nyå mba ta thiå mä rehe Philomena hita tiga ndakä å ra mä thikiri nä ndä te arorai torie ndanjia kuona å horo nä wa ndaimono tä ndaimono nä wa Johni rä akä rä wä å yå thimå no ngä kågwo na må ndå å ngä wa Philomena haha rä andå aya mauga ciretirio na apu ä no atä apu nä wona wä nayo ä no nä apu ici nä cia gwätia indo uni raini ä kä rä two haha nå rä u rä nä we å kå menya tatigari apu ä rarehe nyamå ä tagwo prompt na rä ha yaruta mbeca mpesa-inä yaku makenjie ario thimå yatinda nau yatinda na ciana cia Philomena tamete oro haha maroka sasa muongee ukweli ndio mwe msiende kwa saitani sawa kati ya nyinyi nani alikuwa kwa na hii simu ni Brian Brian kunja wewe hisi maiskiri unasinjua ni mimi ndio nilizioda uka nilizioda online no innocent nilizioda online zinauzwa vizuri nika download app kwa simu ya Shosho nikalipa juu Shosho alitupeanga paka pini yake ya mpesa nä waigua nä ko karetirie rä u rä må thuri guo nä we wetia mä bira ä ä no rä u nä må menyo å rä a må gwä kana baithikiri tondå aya matiä cokia na nä ndä he vijana munaweza enda muweponea puchupuchu tumeshika muitishi hiyo maiskiri munaweza rudishia mtu pesa no hiyo company policy yeah tukubali sasa ni uchukue baiskeli wewe ujue kule utauza na vaithikirie mone ngiri nditu marahatire mbeca cia gikundi to niwe uigaga uika mundu ari thenio ni ruciaro rubake ngai hoiya wakwa ni oi ngai raka thimu na matura na ndiende cia no meke undu to cio ni ngai oi vaithikiri tikindu kiruruma igukue ngai oi no menye mundu ngicigura gåkå ona arä a me baithikiri ti cia goro å guo na hä ndä ä makora makire irio ngä igua cietio keno akapica ngandå kai mwathani wa må gå garä ngai å itä hå gatå rå me gothiku rä kä ogona kä ama niä nä kä itekana nginya kä cunjä nä ndutaga ngehinga kå rä a na kå nyua mathä å thiå waku mwathani å coke å reke njonoke augete ciana icio igärwo rũcio rũrũ rake no gä å ke gå kå bure mona no nyite wega ta wega å kä na 45,000 niä ndikuohwo kiugo gå ciara mbia cia gä kundi rä må ke mwe mä thikiri yanyu tondå nä muonire ciana kå gå ra indo å rä a marenda ndimå nenete å guo ito nä mwagä tongire nä å magä re tondå niä ndamaringana no njikirie rå na ndingä å koguo thakame yakwa nä å magä re na å ke na mbeca cia mä thikiri ä no marekire atä a maragå rire na må ke må menyete atä thimå yakwa må kå rutä ra gathia kau gothe karekä rirwo hau tondå no ndukanä rwo wå igue ndetia meri
akiri nohoro pura mena mona nginya nĩetia handũ gĩkundi-inĩ nĩngwenda ciama nĩ ũhe handũ rutĩre atumia arataitwo mũkana ciana icio mwĩnacio gũkũ no imũthĩnie imũharie mũtuĩke athĩni akangoya mũrĩkĩtie cukuru mũcokie kĩ nathari ndahoya mweke ũyũ mweke please ndĩmũgere ngero tene wanyu tondũ athuri anyu aingĩ nĩ marĩ baithiki na amwe arĩa matarĩ ho nĩ marĩ rĩ mwanaigua cia 22,000 thimũ ici mũramane rĩ maremũingĩria nginya maconiki mũrĩhoya ngoma na icio thimũ rĩ ndera-inĩ Filemona nake ale manie na baithikiri ngeti-inĩ ikĩbokorwo ero tumekuletea mkuru gani sina kuja kwa nani mbona siwajui nyinyi mlitumwa ni nani mnatudanganya na baisikili ndio mtuibie ama nyi watu ni ile empowerment ucio nĩ agĩthoma nĩ agĩthomithio nĩ mumo ama teki Japani ciothe na makamenya thimũ yake ĩ mbia yes yakĩhorere ya promote ciana na gaikia nĩ kagĩa goro gaikia kau ya mĩvira nĩ yagĩa goro mbege icio rĩ 22 ĩthakenda na 47